thu sim ami hou'in thu sim kidang lung sit zalin kay din athi Krista thu sim kidang ka ngay no me Krista thu sim athin le alo pi na chu Pathen thagawin ay hil hen kalung sung a hin cheng zing hen Krista thu sim kidang ka ngay no me Krista thu sim pagkay to kithon khom kahi amun tina o kazay ta san det dingin ay deze Krista thu sim kidang ka ngay no me Krista thu sim ahaw na le alo pi na aleng gam lo pi khang tâu ding cham na leng pa chu hung kit ding Krista thu sim kidang Jesu Krista in isim wa chon se nai thlau wa khat ve ama hiwin ani na in cross a hing thado naw ni ve hi naw nang ma a ka hi Jesu ti in to jing ka in zani som nga lage ni Christian labu na sa khom te zani som nga lage nang maaga o ay handampu nalungsit onem kazay kalungsung ahin tasan nakanghen nang kahinay thay na din nay pui nai zin pakai nay pui zin nathi na cross phunga chung nay pui nai zin pakai nay pui zin nathi san lo na achun nana tong dingin pakai nay thin so nalungsit thahat na chun kalhagaw mangding na nga kingay hen nang maa kalungmong hen nay pui nai zin pakai nay pui zin
Natina cross punga chun Nei pui nai zin pakai nei pui zin Nathisan lon na achun Nang ma ang sunga tawin kakune Laltaw na angin kabong Kapathin na anga kadil suhi Gol banga ng bel kahi Nei pui nai zin pakai nei pui zin Natina cross punga chun Nei pui nai zin pakai nei pui zin Nathisan lon na achun Thina tui khang lin gala lung set na A ume kamu pha lo Kipa na chung nung a ume chu a Kalhun ting kay masanding Nei pui nai zin pakai nei pui zin Natina cross punga chun Nei pui nai zin pakai nei pui zin Nathisan lon na achun Pathen nang ma Houbung mi te lungsinin Pathen ni pevin Christian labu som ni lani achai na kaya dingin la saute Christian labu som ni lani Houbung meeting te din munin sa te lawan katiin pat in tangwa iwa choy na din khom so kay tin hi hi ana sa hoite Pathen Lung set nin Pathen na pe Na mai va chun salva so in Kala ova kilang hen Chutile va noi lei set min Muntin nang ma thu Pathen hi Va noi nam tin le phung tinin Gam zo sin hin na tan te Vô Pathen nang ma va chay la Ami him zo sin sao hen Mi asang za ogin thong chun
và nôi lấy xe lô sổ hen mi su thiên thầy na hi nang ma nagam lâu pi chu hin la in và nôi lấy xe gam kim về la John said na son mang so in vô Pathen ka tao na sangin van thagau thing hin solin nagam ka chal sa na divin Houbung mi te tha hin pe Pathen phat thei na nei pe vin ni se in nei ki tho pe vin chu ting va noi lei set mi te na lo pi he tau vin te Houbung mi teo jo se na bon chawin Jingkah pha Jingkah pha ai mu sawa ha chunung pa Pathen thangwai num hen tuing ka ki man chan di program kan simpo masangin request neu zakat kan bol nomin mun jo si a hin school kai ho hin game ki chim ho hin service bol ho discipline amin pastor pan saying bangin it is na chun ho in sungang discipline amin mi win discipline character manner hoin sunga jong hi jichu hoi dai tho wa ami jo sin po do ting le hoin kai naw jong hi mi vet zui thei ta ating le nom ta thupi sei ding ho la sading hoi ki tho pi na on hi jichu kon a bol dham ti le UINV nang ke chule bon chawa jichu I bor so ke ting le I kai khom naw no min tin standard ta ai lo le pastor pa sei ta bang hi ti ikitiam naw I bon chawa ikitiam naw hin tun tuing ka kiman chan diu program chomcha ke man simphong kete pakai ni kho Jingkah Houkhom tarik som ni le ni alhal hani kumsang ni le som ni le gup Houkhom lamkai pu lalpi lun Houbung ke ma kai tan thupi seiding Reverend ke Sitlhou senior pastor Motbung Baptist Church Bible chang Hebrai bung som lakhat changa changup asimding nilun hingnei thiam Houbung chairperson women society Pat pan natao pu dongkolen misao wa chaina lasa golhang sat golen secretary MBYF tupi pat asading Reverend ke Sitlhou senior pastor tupon pat na hin pat hin thuma khadaw min chi eolaiza pat somkhat set anoma kiman cha khompi Reverend let lal haukip aman tupon pat hin nei jintin zo ting le Houbung secretary put in la pi diu he thil tu hol han do na Reverend ti haukip phat chaina la lalam ka ho mo pu na hin tin ta hom na zoding Evangelists thangjang Houbung chichu tuing ka ikiman cha na diu phat changhon ama chi in khe na ding khat wi kan simla in tin tun Bible chang sim dingin nulun thingnei thiam Houbung kan ko bin he tu Jingkah phatna isim do diu Pathen tu theng cho hi le Hebrai mi te hi nga le khathot bungsom lakhat changa changup changa ta sanwangin thina amu lo na dingin inok chu la mangin aumtan Pathenin alamang ta ji chun ama chu akimutapon hi la manga masangin Pathen lungto mita hi ti he to sana ananezin hi changup
ahin ta san beyawang Pathen lung to hoi ahipoi azi chu Pathen a ume chule ama holte chu to phatman ape ti chu ama kom nazan ata san ding dol thu ahi Pathen in athu isan sewa dingin phathe ibo pi taw hen tao te ngay lúc na sang bên này ngay lúc kinh nào cái đầm nào quan môn thiêng om các cái Pathen na lung xin na cái đắng ta cái chân dễ win na cha te tuin cả pha na nang ma Houkhom da không cái Houkhom thi ta gì một cái phần na mình lúc bị cái thằng vậy cái Pathen phát chấm cho program pun kêu ni win cái kipan wa per cái trái cái siwa na lao thêm nghìn nhung piwa bồi na lua cái số cái siwa nang ma nhung pi diu na phát thi cái chân thi na di win cái mà là sắm pen ta vào trong đó at chân thi ngay lần năm puna Giêsu min tiếng pana kong ta we amen. Bible chang ngay tại sim piwa nu linh nei thiam kipan na tao na iman piwa pu dong klen amani chung ki pa thu sewin phat ki tin lai chi sanga hoi jal phazo a pang theding Pathenin dam na pijing on ta hen tu na banin wa choila sadingin gulhang sat go len apar hin do pe din khan ko win he Pathen lopin takin pakaya hanon tilan sange Kaya chule atahat na chun hanu diabol lung thim gilo anga idin zo na de Pathen gal von seng ki von in malam ngau te ta sa phele ti santo kibon ihilo vanoi mudim vai pu hoto kibon ihi lung sit na zo si atun sot Pathen ko ma u allo pina dinga Krista ego pau chu som khat itho gim zo te e sem pha un te e nga lu pa va nga ga zona it's sundiu ahi Seva ai phu dat uva ai hat sakit diu ahi
tôn so đã thu này ra tha hát chu ama ahi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Dia bolong tim gilau chu le thu si ovin nga lupa vaga zona itsan diu ahi Amanay panpidingu ingay lupaw vanga Galzon at su itsandiw ito zo siva Inga lupa vangaga Zona itsandiw ahi ito Zoseva ito Zoseva Lâu pin na Pathen sang tahen Kipao men Pathen thang vai nam hen lang la ngay ta long dil de la esa pi pau Pathen Pathen boin tin la ngay ta thanom ta alung tima hallelujah kasamen Music is a language ti hi minute nga ta bangka say nomen Music kiti hi pau ai Music itself is a language that can communicate different ways of thoughts and expressions. It can also draw us near to the Lord. Music iti hi pao hin heche pao chun ilung thim ekipasa ehalsa einguisa eilipsa eilamsa chuteng le Pathen dang ekinai besai zani extracurricular activities day masapen kaskula kabolovin chapong line savin music ahongingin alarm kisalo lai ipi ang khelai music chun in hi a kalam jingai language ahi dan kalam jeng than kathanom pai jingai heche apau chun eithanop sai so pipan ala sa chu acheng chu galzona inei te de ti se bu chu dang khat cha khen lo e chu langai sound ni ki chelo ham iti ham ka hepon ai wanga ongei dan to a music akito dan to ahong che dan alone dan harmony achi dan chun eithanop sa in Pathen lam e nai sai nei Pathen ka thang vai nei ya music ti he i thlen teng le athu cheng jong a hin a o jong a hin agin dan jong ti hi isu be lo di we ya chu khom khat pan ka o in ngai lovin acheng nei na ngai pewin ati nei le o chutia na o a ngai lo dinga achenga ngai dinga le hongkum to ki hol sim ta weng ati dan dan a acheng se tu pi ai pon o ya chu lasa hongki ngan si hojong ke hi sermon peding ke hi ti hi ki go di ke hi min kalasa an ngai ding ka o control dan chuteng le music hi tabang ka sa daham i Jingkah worship hari chun Jingkah takilhona hi tabang la ka hlenda ham ti hojong ngai ki nai
chu worship hita bang chu hin ye chen hita bang music hi power hi music hi language hi ti hi geldo puma sumilova pakai wa chaila isa teng le hi che lampanga che ki go diu che teng le angai hon jong music language hi na pa chu ki ho lim pi sa diu hi che music che to ki ho go diu ti chu tunin thuma kai do la iga se no mu nei Reverend let la lo teng la phat an ki thumen ma jong mang nan tin ki pam le zengin ki hon wang ama hi athi a kana athi thitan te kana ti wai chom khat chu omega oza hong panga hin aile apan la ya dong chu pastor nang hi na dam mo e ki ve en kana ti zi e a hele a chen na sa tai na hong dam mo ta ba in staff on jong chen khat chen ni dong khom win tho pi win ke ni ta dong ki tho pi honin parcel ta in a hele dam do dinga ki ta san ta lo hin tu jing ka mu chu ka tha nom wala Pathen that na he alo pi in Pathenin aman cha nom hina lain te ti ta sanoven dam sen lang tunia dam sela ki mo to thei pa Pathen hat za le ama thanom ten ho nong kai kinin ama hi Motbung a ping jong hi pon Motbung Houbung mi jong hi pon ama wang hita bang chu din mun dung zuya hilaya uma chuteng la hilaya uma Motbung Houbung mi lo bang ai Motbung Baptist sa galai sunga jong hita bang chu ama hungal za mahin hi jong le pa ta cha hou'in kaya panala Pathen cha khat hi na ke phalam lowa stage lang hi azot jing zia hin ama KBC no yana tonga hin hi jong le KBC ka hi ti lovin kiloi khom no ho ai thanom ta anapan jingin tu no angdam dan hong kinin ili movin Pathenin phathe bu hen ina sei jingu thil ho hi khan to na ai ta je in i ho dong khang to ta te ti chu i che pi wa hin khang to ta hi te i khang to ta hi te le i phal dun ta ki lovin khang to be ho te ti na ma chal ji hi te na go on unto perfection. Let us go on unto perfection. Hebrai bungup ma. Let us go on unto perfection. Cham kim na lam chu. Khan to na lam chu del jing hi te ti e. Ya chu I khan to be ngai nei. Ikim su lo di wai. Ho la ma jong ta sala ma jong competition kite nai tai ti hi sumil po hitin lai sa ting jong le lung thima kite pa chu Pathen lam nai ding le Pathen lo pi na thon do na dinga mi te ke pa na dinga kite jing ding thu sai teng jong le pulpit hin lo ding hon jong to ni ai kamite I te ka wa ding ham kamite ki pa de na kamite phat chom de na pakai lung lai di na ti hi gel jing ding ai hi che ki man cha na worship ho hi kana sejin zanin jong akithen sotan zani chu kumbul ki vai hom na mai cham tia Houbung sunga ba lam kai zo se even Sunday school langa hian lang chu teng le auditor hian lang chu teng le church driver hian lang mission hian lang bon chake involved zo se hin Pathen ko ma tau khom na kanai zoven to ding dan ho role hitabang hin pay worker so sun EP abol diham abol lo diham chu teng le Houbung ngin kinek pinay ta egoya hoba melis khat ki pastor hiya secretary hiya diken hiya hiche chun ito ding dol si ipi bol diu ham ti chu sumla pai chin dan hian lang jong le ki che ta in ngai lu na nei ta in ki vai hom na to vai hom na chu akin nei full video Motbung Baptist Church YouTube ma na bet thi detail ta nangai wa hele nakitil kho diu oh hitabang hi ahile keizong pakai adinga kipetange ti ai challenge jing message tam ta namu di wai Motbung Baptist Church ta na wen lang YouTube ma ta na wen lang Facebook ma ta jong lau chun
na mu diu video full na mu diu hiti achu thanom ta apart phana kana seizengin church WhatsApp news aumin chuteng le YouTube aumin church WhatsApp kimandan hu announcement a hu nalu nwa hele na venga va lut hi jong leu chun mi bang khat chun venga ka vet lai ma cha kamuji po ti a chu tu za na chu aveng venga kain thot da hin aveng venga ki bol pa khu modern bap amnan in pi veng modern baptist ki ti a khu hi cha khu in pi veng ho se sa dinga bo til ong ki su ding teng le hi cha khu lut de hin I have an announcement ki ta khu mi lo sin a het ding khoi le hi announcement a khu lut le chun na venga na lut ngai lo na venga na lut ngai lo announcement na khun lut le chun abon cha khu venga hi che veng zo se chun na lut dua na mu the hi ya chi announcement modern baptist announcement na chu na lut teng le apart phana Houbung report sum ki man cha dan icha ipiki sumangam ipitiam chu teng le tunia koiwan koiwai kondo am chu teng le tunia ipiki numam ai lo wale koi ki pa am koi mangam koi thiso am Houbung to kisaya thil zo se ko hi cha kha pha na up to date ikibol jing jing ding hey chi chu hin ai chu hi che Houbung lam kai ho hi Houbung lam kai ho kyo se gu thima ki vai hom ding ka hi po win ka ki vai hom now hi Motbung mi pi zo se ne he wai ne Houbung mi zo se ibi so ham na he diu kitil ho na ochu na mu diu pan na la diu hi chi ya chu he che media he ke bolahin media team zani ang akithen sotan che media team hozong hello nahin mango ahin cheteng le gopalahin ama ho hi gopala head ja gopala kit jeng ahin pues ka thane ma ramu kit jeng ahin ya chu official name changu ahita ni ba ke lohen te phaten na chan naw khat hin tin ya chu gopal tin khat gel da na film tho gel da su mi lo de ya chu ama ho hi itu shot jeng diu ikitho pi jeng diu live stream tu along hi tunin na ki pantan tu muntina kangai lut Houbung mi te ho Delia ho Gotia ho alala gam chom choma China lang Australia ai lo ale mun chom choma ho kaso pi te ho tu jingka hi che live stream ve zo se ngai lut na salam ka bolun chuteng le tu jingka hi che Motbung Baptist Church a hung kai thailo khosunga uma tu jing thowa a phone ave a TV ave a laptop ave ho na zo na bon chaven kangal na salam ka bolin hi che kai na ka ve ti a video vet mai ave lovin thagawa ho Pathen ko ke ho na ko mai tin ngai to win lang ulanau te ho na bon chaven welcome ka bolin kan te mun yes to hi che live stream che ta ya chu live stream hi ki chai loading YouTube ma ko den ki ding hin he che a hi Pathen na ki man cha nau ta sa thagao wa choi lai sa nau lip te na ya chu praise and worship hung ki mang ta ding hon jong chu teng le la sa ding hon jong hi chi hi tu ma sang chun imo bol ve ti na hi pon ai wang chu tu apana wang hi ya bol che diu ai chu wa no jin event nai tai hey Motbung te khu a khuti ve Pathen lo pin chu in kho chu min amu theyo angai ti chu isei no mo hin kadin do teng le Pathen sei ding tam ta ipzi in ipam kitil kho na thei ding kala khatlani ading a chu asot wa le intro asot wa tiong chu mai thei jin kai nei pi jong hun papa na thu pi sei ka in tam ta na lata 80 jong kom amzi in ai pi le hita ati ho long chu nam khau jong le apa chu mai thoi tiong chu ga gel ki nei tin so we tell aban ki na se ki nomin church workers team 2060 young group kan semin hecha chu Houbung sunga aba dikeno lang board lang Sunday school lam kayo si hungke na hin hichi ko ibizia a purpose as hu ham ti a hele Houbung secretary assistant pastor ke hon program ka sem teng le mi zo si ka het lo ai akipingai ngahi kapinom po winai hichi achun hilaya khun ama jong hi kondang a pe the hi na ama jong hi la se the hi ama jong hi Bible chang sim the ti na dinga khu group ki sema hin azole mo mi hunte la kan remove diu ne che church workers team a mo chen phadet cha ipan la diu he lam kai hon aveng ama jong hi la se the cho ma chang khalo cho ma pe hi te ama Bible chang phat se a
conduct dong ama ngai lasa dong ama ngai ti chu hello ding ibon cha chan vo nei diu pan la diu he ti ya ji sim it's it church workers WhatsApp group ti lo wa dong announcement group a dong chu non wa nen su lu the lo diu hin he dong la inbox nin bol bin lang phone nin bol bin lang ai poi pastor pu secretary pu deacon pu ama hi phat pia phalo hai mo ama hi kondanga phalo hai mo alo la ama hi chi phalo ti ho hi hin sei ji leo chen ito khom na wai panila khom na wai ti apangai ngai pang dilo bon chawa chanbo inei diu pakai lengama dinga chanbo inei hude ti chu ga sei hen lang tu jing ka tu pi sei diu hi worship the Lord through your talent na thil bol the na thep na chun na thep na achun na bol the na achun pathen hovin na thep na achun na bol the na achun pathen hovin ti tu jing ka tu pi sei diu hi che tu pi kanung tima hong kila na ni kho hi itini kho ham jingkah khade Friday ham Thursday ni jingkah ham seizelin ka ko win tu sunga sound system atha hungkilam do chung chang tho hi sound system microphone ho chuteng le live stream adinga ipp hongkilam do chuteng le to equalizer zo mai ta chuteng le to hi tunia ilasa ho itu se ho hi studio quality he che studio quality a mogin mai hilo studio quality agi ngai tane hi chu ho chu media team teni to ipi cho pham teo an gelo ain cho he a hile ipi chu a cho ham ipi chu a cho lo ham ipi chu alui chu ipi ham ale na khel da alui chu ya omam atha cham ti ho chu khol chil na kan yo he khol chil na kan zo ven a hile imazo se chu ahi his ahi hit akiche hoi ten thil chu omen ki pam le zeng nei hi chi kala chun sejelin ko ma ken kana sei chu pathen in talent na pe hin sound mixer bol na dinga ahilo wa hile hitabanga chu sound controller hi nang hi pathen in talent na pe hin lasa ang talent na pe hin music ang talent na pe hin phatecha naman cha hiti achu apa pha dung ji ya pan la aditi kan sei na ya chun pathen na talent na pe na talent na pathen no ding hi worship God through your talent kan ti hi che chun kalung thima hi che elaborate ka bolang ai kami te ko ma ke adinga jong kakitil ho ben dinga mi adinga jong ti a che worship God through your talent seizelin katil kho na chu kalung thima che jingka teng le tu jingka hi che kaleng pi le konun ti pa hai seida ka kana ki go hin dikeno khat long chun tb a thimi seite ten khat ve 80 hin he che sanga chu he che pa pakai phathe na it's a now italen wa ko na pathen holding ti pa tu jing ka hi he che mi khat to kana ki ho na wa ko na chu kalung tha pathen in e kyo pi ti ilawin he che sei do diu he chun ai le worship God worship ho iti teng le worship iti teng le ilung thimawa ipi gelwam ilung thimawa ipi hong konam when we talk about worship what comes to our mind worship ho iti teng le ilung thimawa ipi hong kilangam ti a hi le no doubt kinil na behela chu ipi sam ta le lasa tao naman lifting up hands and worship the Lord khut ja pathen hova chuteng le hou'in kaya dil su hiti ho hi ilung thimu worship ti in akilang nei which is exactly true hitsu di chenahi nevertheless aiwanga chu worship is more than that worship is more than singing worship is more than lifting up hands to the Lord worship is more than prayer worship is more than kneeling down unto the Lord worship kiti hi hiti achu lassa ai lo wa hi le worship kiti hi tau naman hi chochu di jong le hiti achu kichai ai po hiti sanga chu len zo hi ti chu len jep thu jep a hop len zo alen che he ti chu isei no mo bin hai hou'in se a worship tau naman se a worship hiti pa hi a hi po
I le worship to ipitam, how to ipitam. Worship is the offering of our entire being to the Lord. Ipumpiwa, itasaw ipumpiw. Ipumpiwa ipakaya kipitu ahi. Hiyachu, hiyachu, rombong somlani, tangkachuni pisiyam ti ahle. Present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Rombong somlani pisiyam ti ahle. Natipumpiw tu natasaw chu ati chu. A living sacrifice. Ahinga kikat do. Ahinga kikat do. Oh, Pastor Long Ten Ting tak gan king la bang tihin, but I would like to translate as into ahinga kikat do. Literal ta. Ahinga hingi ko akipido kikat do. Holy thing set, acceptable to God. Pagka Pathen daylam ta. Hijichu nahon nabol diwa sahi. Hijichu worship. A living sacrifice means a living worship. Ahinga kikat do chu ahinga Pathen ho chu ahinay. Hijichun ibon sa ita sa pumpi ahi Pathen ho. Ang ay sinay. Ayle hijichu ahita ahile. Hijichu ahita ahile I worship mo chu ho na kitsay po tichu. Clear ay. Ipathen ho ho na ikitsay sa dilo ay. Ipathen ho idil suwa kita sa dilo ay. Ipathen ho lai sa wa kita dilo ay. Worship is through your whole being, your body, in every act of your daily life. Nitin na nato na worship. Hiya chu all in say la diwe. Hita mga chu. Hita worship chung chang to prepare tu na sermon prepare kain bola chun. I am being more humbled and more dedicated. Ima kahilaw dan. Ima kahilaw dan. Chuteng pakaya kipi be nom na ahilaw ale tanop na chu. Kahinay be. Kana say zita. Silchara, Northeast India Baptist Bible College, Silchara, 1990 kana chijun. Work routine, daily routine kana jevin. Banga chen. Work is worship. Akitizi in. Heche achen. Sapau tham khat chu metric kichai kichi hin. Kihegillo. Chiteng le. Heta banga ihet gillo banga chu work long chu ipiam long kihetho. Is long ipiam long kihetho. Worship long ipiam kihetho hin. Work is worship ti atsu kalvet na ali adi the boy. Kati ai. Ichu iti na to chu iti ki ho dam ti cho. Kalung thi ma chu. Ai wa chu anahi boy. Work is worship. In na to chu Pathen ho ai ki chu ipikiti na ham ti al. Itaw se Pathen ho ai pon. In na to along chu ike man cha no Pathen yo no chu proof ite. Hey, toilet cleaners. Toilet ki bol na chu. Toilet clean ki bol na chu. Work is worship. Nana to chu. Bible sim nahi lo. Pathen na tong nom nahi lo. Pengtha nahi lo. Nana to chun avet sa de ti nahi chu. Ti nahi chu work is worship. Ya chu bank kikilep nom. Koi mon ai mon lo. No. Ai le hita banga chun. Ai now. Ton ai le hichi I ho na deu chu. To I point through your talent. Ati. Na bol the na chun Pathen hovin. Talent kiti bol the na. Tip na. Teka kana sopi pa sa go lenin. Lasa tip na ne. Na lasa tip na chu mangchan lang. Ning te kitil kho na dingin. Na ongay na chu. Lada lo sa na dinga hilogin. Pakai la sa na. Chuteng le. Mi kitil kho na te dinga musician honzo. Tu say tem honzo. Holim tem honzo. Chuteng le.
ai abo Facebook monetization kiti khat ahung da in khat vela chim amji in mo bol bola sumun dinga bol long chu amo kika atan tin ai wanga chu hitabang Facebook ho ai lo wala YouTube ho adunga jong min abol thena atelena to like min hou'in se se Pathen tu sei da lo chu nanop nop ga hon lang ga search lechen Pathen tu gil atelenova abol thena wa mi kitil khol de tam ta bol ta chu at itelen chu iso deng le Pathen chu hung tho tho ai lang khana chu he pa chu aban ki teng le phat imu teng le isei diwe when you use your talent properly na talent na bol thin zu phat cha na man teng le ipi hung kile am ti pa chong chu da hin he pa ting ka ha sei po hitin phat khal le isei ki diwe hin tu ne la le NTS principal pa pau min thang pau thang boy aman Pathen tu isei pe diwe hin hung kai so kai hitin pau go le ni ta lo ding NTS principal pa aman Pathen tu gil ta isei pe di hung kai hitin so aban kiteng la part in mukino ba sei teng le hetwa talent in chu iman cha hele eya dinga ipi phachomam eya dinga manna ipmam tiong chung ke ne chong chu in sei dio hin he chu ni talent chu hoita a talent without worship becomes self glorification kitie ya chu ho pathina ki kat do lo wa hi chi talent pa chu ema lopina ema kinop sandinga ema lift up madinga hi teng le Pathen chu lopina chang ta lo hikina hi ne ya chun ai le Matthew bunga chang som logu ma chun let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven nava uchu mi hola kilang hen chuti a chu mi hon na to pha na thil pha bol chu amu ding na thil pha bol amu ding kiti chu thil pha bol mu chi kiti chu Pathen adam lo pi chu thil pha bol show off ti a kila a hilo thil pha bol na thip na pa let them see your good works na to pha chu min mu hen ati chu hallelujah tunia na to pha ni mu thia mai nam na to pha chu min mu hen na lunggel pha na thu sei pha na to pha na nga ko na apha chu min mu hen ati chu min na mu ngai chu isel lo du na tele no sel hita min amu na dinga chu hizia chu platform ikido diu not only platform ama platform ikido wa platform ikichai saw le di lo ta everywhere anywhere hoila hizong le min ama ta ho mi pikilon na zong ama ta ho am chen ho athil hekati phule lo ama zala cham na ma chu phula ma ho ama zala hitong uma chu ati theina dinga hekati ama ho Hita anywhere, everywhere. Hoilai mun hidol. Hou'in se sa kita salo. Ya tu let them see your good works. Nana to pa tu tong, na to pa min muhen lang and glorify God in heaven. Pawana Pathen chu amahon thangwa ohen. Ati he chun kasobito. Hite italenu wa chu Pathen wa choi dio. Ibol thena wa chu Pathen ilo pi sa dio he chun hite good works too. Iman hil kinale personal chang wala min ai sei phat ding. Min hoi ta ve ti ding. Ti lungel ko nana ha ge gel wal kina hile hizu ki paltu na ki the hi jong chu ma hin ai wanga chu that they may glorify God ati chu. But min Pathen awa choi theina dinga akitil ho theina dinga italen chu iman cha diu hi. Ha chu biblical principle Pathen Bible Matthew bung som ni lenga achu tulem talent tulem hicha talent pa hu sum ahin hopa wa chu itikilem hopa wa chu kana simman pon English ahi Matthew bung som ni lenga. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, and other 2, and another 1. Talents. Hicha talents ati pa ito tip na pa hilowin. Hicha talents si sum. Eo pa wat iti leam. Matthew bung som nila nga chang som la li acho. Hin pong do temvo. Ha? Talenti ham.
talent chu ipam khe talent chu ipam khe poi ha ale talent chu talent ale do ta chu na talent chi bi yo kha cha nei ve ta Thadou pau lo bi chu English pa het lai sa talent ati hi ipam sumna summan tam thilman tam chu thilman tam thillo bi chu he chu tua I say pau talent pa bol the na pa hil hilovin sum man tam thilman tam chu he chu it's a parables abol na hi pakai sim parables na hi mi khat hin talent it's a sum hi mi khat chu nga pe chu e ho tu la ding sanga ti ho ti sanga pe khat chu sang ni pe khat chu sang khat pe chu ai le tun he sanga ka pe hi nga ka pe hi nangman he chi hi anavei kanin lang khong teng le adawala kamu de he cha talent ni zong he che ni he che bol theina sum sang ni api pa dong tu tapang ma chu hi cha chu nanaman cha ding nanavei kan ne he ti chu khat ape ong chu nanavei kan de hi ti chu ai le he pe na chun amo thum chun hi che vo chan vo ai lo wa he le vei kan na dinga man lu ta thil chu achang ta ne and what happened if it tam ti ai le he che nga chang pa chun nga chu na sa tai ne ka pu pa hi ka pa kai pa hi alung ko hol dinga hi aman ei hi ta hi ken zong ha ta ka mana ka vei kan dinga tin ha bolin abon le double amutan nga chu so ma so ta ne apa kai pa hong tan ai le pu nang man ta sana nei ta nengan sena hitche talen nga chu kan ve kanin he so well done good job my servant apa cha na pita the same thing ni bol pa yong chun hitche ni chu double api do ta ni amu ta khat pa chu ni bisam ka pa kai pa hi imlo se bol thei chamai amlo zom sa thei chi holo pi chu ta hitche khat chu aga vui rum ta chu na am avei kan ta lo bi chu khat chu aga vei kan ta lo avui rum ta chile ai le apa kai pa chong pha na chu hoi chu tam nang navei kan ninga khat ka pe chi han koi ta ti cha o pa kai nang mai ken itabang mi ka hen nang mai mi bol thei nei ija kai amlo dom sa thei khana ko na som sa thei nei a chu ke man hi chi khat chu ko koi tup se le ti cha luhang ta chile na luhanga se ngai lo punishment ape ta he chu hitun iver sam ta le hitachun van gama dinga ai lo ai le pathen na to na dinga alin umpon anew umpon ito danin evet so tunin kay pastor reverend EPP ama PhD hiche mo pon secretary executive ipiche ama chowkidar ama hiche that doesn't matter macha atu people italen ibol theina dungju ya chu ikiman cha chu pathin lunglai hallelujah khat nei pa chun ngan nei pa to ni nei pa chu achunga chu pathin akipa na ki bangai chu ni nei dungju ya chu ani na pathina dinga avei kana liya so chu ni nei pan liya so anga nei pan so ma so le koi chu hat zo ha thakhat khat he just dunia ibol the now zan hi loyal gol hon to khompion ipagel du ham ka pon ama no gel chevin ten ama no thao nom so ke jin thanop kiti hino mai chu ya chu nu te lam kai hoi an hona kapan saule ka te ame honu chu vanoi le sena tui pe na hon ta chu tui mong tui chung nong kapu wang chun ui sagil zap tui chung nong ati nge tui chung nong thanom ta anago sen tui ta ka ne chu ato na wa chu kita ta ki top sela ato atele abol the na chu hia chu ama ho chu neu de los an hon ho chu neu de los ila tu sei pa len de los tu sei pa chu phat mun chu alina agelo chu stupid shading speaker mandu manda seda lang la sa pa tu pi zalo kondak pa tu pi zalo
hay wang chu hit kadin mun dung du ya chu a hit dung ya chu a talent dung ya chu e jangan se dung ya chu double ka so ngai chu hila sound operator panjang a jangan se dung ya chu a thep na chu man cha double so ngai chu dunia yang chu ki che the mo the thu jang ka te hi be abang le dung dung atin ni bina bol yo ve sui tang Thailand lang hoi lang ai kichiam mo na talent chumang chatang music tumpan yang itu kolong bolong na ti hiong itu aki ki to lo na tum hiong am nan chu pachon na thilum dan jiga ase ji hiong na nahi khala ki khelin lang ai wa nahi lo ka het ja ka se cha itu na tum hiong ale lalam kai pa chun lalam kai ya anang no ki lo ji bin bol hiong ole nalim tu ne ki so hiong lalam kai no no ki lo chu ipi na bol yo aum dan chu na ai wa hiong hi mai thei chu a kon dak pu yong tu ni ho kon dak ki ti chu worship leader hi chu hi chu nangan sina chu tu jing ka an pat dan chu hoi chu na an pat da hi ta chu ho worship leader chun bol ngai chu secretary pun dong tu pong ding mai ni natia na nga ta na sim la thei lo chula na bol zo si mi ki tel kho na hi ngai chula he a chu he ta banga chu ali num lo ane lo guitar tum pau len chom de lo neu chom de lo iu italen wa chu bol thena wa chu e king an sina wa chu pan chu phat ta cha ila chi tengul le the body of Christ Krista ta sa Houbung chu khang to ding ma chal ding nang la ke zong ga ichan di hi nei yet position does not matter, the ability does not matter, the level of your ability does not matter, but what matters is how you invest that ability, how you apply that gift. Position to people. Bol thena ale anel ompoy ai wangin na bol dan chu hon la chapun long tu lai hu to hi mi hung tu na hung theng pan ta vet ai chu hon la chapu long aki covid ai le as ki thien lo cho lai ai hom ho ai mi anen hung lu so ke ya ati cho ai tong gang chalin bol la chai plastic cho a aman long abol mi long bol la tom ta chu lai ka ti sung hoi window khale a chu anen ho chu mo lut de lo chu ai wa chu lut tho de anen chu lut na mo nei poi pik chana mo lut tho e ya chu ai wa nga chu amon atte akingan se nau chowkidar mai tin hilo de amo to le na le thil chu hoi da mon te yung lut le theng se na hom te le nom su la I give to attend. I can't lean. I show. Italian no Pathen ho tao te kati so tunin. Italian no ni bol the na wahin Pathen lam na yu te kati so. Lo khoi pa zong. Ai lo wa le. Ai pe ham lo khoi pa am da lo ya chang mu di ong. Ai ya chang da lo ya bu ne di ong. Hey ma zo se yo hi bon cha ipan na zo se le na hi ti chu ai nei. Ball the now chunga chun kita ta in pangode now aile worship happens when talent becomes service hita mga chu talent kiti ema just perform ki bol na mai mahiloba thil bol na chuteng le phat thei kon do naung te le chu worship ta chu ahong ta nahi Colossia bungthum chang som ni le thuma chun whatever you do na bol zo se do it heartily. Lung lu tain thanom tain as to the Lord and not to man. Mihima ding lon pakaya dingin bolen. Aki say pa nei ti hibe. Katsia ko nun kihilta. The secret of my success. Kalol na tugu na say pe wen kate. Kabol zo say thanom ta kabols. Lung tak boss. Ball of Hamon, ball heaven.
kia kihilta Pathen long se na kabol zo se lung lu ta pak thanom ta kabol thanom tain bol leo chun na lord hin deus na lord hin now chu mi hon ga mu deus hallelujah amen pastor pangdinga kalung thima ngom lo god jong ka ki god lo koi god mala pastor a pangta ai ti het pana kai nei pi anakam ma he ai wanga min engan singan le katia chuta nei de le katia assistant pastor am la kapan dei ke school ball kahi katie hilanga kapan mana ka school la samde de lo hil ka school a kam ma Houbung la samde ka lung put it's okay chen heya chu kapana kapangala heartily ab long tempampi a kapan ngai nei diken ono long tempampi na category achun pangovin musician pun long tempampi pangin tolo pamon tong hin operator pun dong tolo pamon pangpoin operator nam teng le pama podohin achai na gana to was sound controllable ipam pama numta mitana kyowa long tempum bin sound control ta hilai am nan chu thu a se wal ta kho na asuniam ngai chula la su pa yong chu aoni mai la na kai to ngai chula ready a fit na kai wa no pama na bol bin bol ha that is not right la so onjong long tempum bin last tawang na khot jap bin last tawang kitip khawa pa lan so ham hal tawang do it heartily long tim pompe in bolin hallelujah Pathen thangwai no men amen kepede civil organization khat wei cha kapang khapoi aphat dung juya ka thai su le tarik linia me tarik linia hey nang sumna chin de 80 wa ko tu dong peng lo lai core committee kiti ai hele sum ching dinga ei pan so le fundraise ka hin bola koi fundraise bor mala ke sum ka ki pu do kina ka bol nga chu ha bola ka bol Juzua kotung ke form kina kotu achu spokesperson ain pan sa kinova nasata kaki keichu kaki pan ngal hile mitam ten reverend ahin hi cholang a thai 80 cho phailanga long kagari attackable ahine kabas attackable ahine meilon attackable ahine lung thimpum pia kaki pe do ai kabol zo set aile gari koi man apudo ngam tapoi ache ngam tapoi phaya tarik sagi ni achen mai ka samai nahi kei bas ni kapudo masapenin lentola kinga tai kati thideong la thimas pena kati go de kei ta gari ka tola phala ka che ki de do it heartily lung thim pum pin bol ti example ai kan se hin se diang ka ki go poi agi se pha nei gel hi ikitil hon diwa ka se ngan se na chan na bol ding on a ball chu lung thim pum pin bol le chen Pathen gal zona na pe ding ai achai na khain kang po pia kun langa kuna mobung akuna churchan pulanga mo tha ding om ta nai mobung akuna gari ki me do ta poi ai chu mi che nom talawe sumlong mulo sum ka ahi ding lang tam ta chu muzolo ai wa chu voluntary hiding do lai atel mi akichai nei ang akichai nei khadar pu ko makasen obet na chi de katin ka bas ka solin nei sat pa wa dong azawi nei sat pa wa dong china chu sat pa wa zaw ba da lo chu chan pu la pau nong kai sna china chu nga siam chan pu la ha zaw na okay zaw sam kei bas chu phaya attack abo lo attack ba obet hu dong leo chun
oben ton sia le chil che phul ye ngai na kat te khat luwa ale in fon phana pe na measure pa fon ko bola ala phena chu helanga chu del to ki nu ba ipam eng shit abola ta so tip mona hol go no chu obet khu dong leo chu abona na sei pe di wai ai banga ki char ging lo ba e jingan se na chu ka bol ding hi mi um lo ke ka pan ding hi ka ti na spokesperson na chomat ka pangin tamta sei da ta hitin I bol na hi lulu ta thano ta kepal ta I bol teng le lol hin le phat thina ki changai he che lol hin le phat thina chu e se ki changai pu min amu hi mi changai mi long til kho hi he ya to so bit what is worship how to whatever you do it heartily don't take an when a teacher prepares lesson diligently oza khat long chun to Sunday school oza langa heido hote school langa sei po hote Sunday school oza ho long chu naga mo chi anaga hil di lo chu prepare phat cha na chi good ding thoi ta na chi good jong chu na chi good pe nang chu worship mai cho cha ke Bible ka sim pe nang hu worship sermon ka ju le worship teng le thil khat lung lut ta ka bol jong khu hi chi khun pathin lam ka gelo kinai musician hon lung lut ta kineu sa ta leader hon jong kita ta cheteng le chapang hon jong kitop ta faithfully le kha en sim teng le hi chi yong chu worship hi chu aje chu na ta sa pom pin pathin chu hovin ati activity ibol pa khun apo a hi pon ilung thim khun worship apo do he ti hi nei is it chun ka so be tu nin a sei ding tam na line sei som tang ka ting ka ki gut na hin hi long le a pha di ong sau ding kha le ka ti in a chai na ke din o so be ho tu nin ikido no mu cha ka bol thei na hi pathin lo pin na ka bol na as my talent for God's glorification ka bol thei na ka nei poi ti ding koi ma cham lo pe bol thei na ka nei poi ti ding koi ma cham poi bol thei na khat che hlom pe na thum be nei so ke di wei mo po na ka nei poi ti ding im po ve chapang ne ve jong amo po na ma hi chamang me ve jong amo po na ma hi te se jong amo po na chu pathin lo pin na ka man chana am kain sunga dinga committee adinga kaubung adinga kaukana wadinga phathi na hinam kabol theina ai guthim cha kilit sa nai khangche zo am na ibol theina chun kilit sa thei chu khiche ka gift mo pu na phathi na puma ka to do hinam ti pai tu ni hi kidong ite worship God through your talent ulanau te ho nikhat le pathin anga idin di we I change na bol the ya min het na hi a min na ki pa pia ti ai do lo di we I pe do de ham kathil kangan se na chu na bol he na ai do di we ne mi ki pa am min na pa cha nam ati de por kangan se na chu na bol he na talent hiche mi thum a hop ho chu ongke na chu hoi cham na thil bol ado ta chu khat pan avui mang ta chu na vui mang kha a hi le pathin lunghan na chanding hiche na thil bol the na chu phachom ta lo ding hi pakai tu na jingka mo pu na tu jingka a bol the na kachunga nei koi je in namin ka thang ba e heche bol thene le mo pu na nei pi ka kilit sa pi lo wa chuteng le mi to kite ka lo wa hlasam lo wa ka che thene dingin nei mangchan heche ka bol thena he nangma lo pi na ding le nangma ho na ding lam pi in ka man thene dingin nei mangchan ti ai
tu jing kai itau devin ekite mo nai ke ima bon ki lo ama thi ma chula tin sei po hite ama ni ma cha bon hello tin jong sei po hite kabol the nai ai pakai neu cha ka yel ba ngai Pathen man no ma he tin la hite Pathenin atu theng nga ko na kam changa isei do na ho adi hi jong le mehem hit ma dinga ngai hiel kha le ki gel the mo tin ki ngai da mo tin ai ban adi ahi a ingai hiel kha long le kitil kho na thei au mai le pan law tin Pathenin Pathena dinga masot na le kitil kho nan nei taute amen. Pathen in na pe na chan alo na nei talen chu mi ho mu thei din mangchan lang ama wa chain alo le ama thangwa nan mangchan ti thupi mangcha thupi ngei ta e sei pe wa ruren pu chung hi pa thu sevin athupi ngei ta e sei ho zo si adin Pathen phathe bo pe lang sule ama ading in jong honglung ding pha ho a ta sa dam thina ani ya chi sang ho jal phaja e pui jing na thei diwin Pathenin ta sa dam thena pejing ta hen tuna banin e program aban char ki nuitin tun tupon phat ong hin reverend let lal hau kip aman phat an tumin aman hin phat hin la pe wintin ama ong chai chai le i ho Houbung secretary pun phat hin la pe pai ta diwin kan te min he Amasupenin hitabong Panoi Pat Paimwa Nahola Ding Thea Koma Kipatu say Teding in Kodam Naipiva Pathen Sang Tan Kan Tangwan He John Hitabong Dinman Katumai in Palpia Lamkai Putsang Kakipana Kan Ponge Say Lobiam Ding Kilajing Jing in Tamgatin like a long team at some Kim Tapon Jingkah Houkhom Pate Houkhom group Tamkat Lats and Holim Sukana Bornan and me at Tam Hou'in, Mitam Nivan some tran like a say hen, tis a lungel can a hen. Kakipa eti, Hala saying to Dangum no hen. Tidding din Munam, Koi Masana, Hinding I in Sitlhou, Hitabang din Munanakim Nahin, Houbung ho hin, Hat and lay tau pivin. To Iowa, Puspikal Punang and Satan, Tau Kihilova, in case in Kaina Yangsu, Nasatapan Pinaname. It shows Alin Kayong he. Cancel vehi kay umnalela mi sigi eho Manipur mi aiming an sigi lang kom ohin. Itila in may kanu ibang sipin in kum September chen abayin. Adang kom kizan menela kon kar ku kum thumum loy inta kum nium loy kay hi agang pe na hung ro kay. Ito hi hoya ko nam tla Pathenum pinazal itaw na zalo hetti ka say no mine he. Ay chipijen nam tla last days lunga gang taong do ki amon jang kolang Houbung hon jang gotia hou'in ka kain hon jang hitia cho se gang ta cancel ve laung ki le nang nahi ti to la he e piam lungel a kya gela ki le le tam chakhat bo hi ong ki chaw kin na ong ki thau do ong ki hong e tan to in tam chakha ong ki Pathen phasa lang ki thau kin nan te tiang che se tin ka ki pa na len ta che piam le Motbung ai hong kim tan langa he ke to je se Motbung a kem ta je chun upa khanya se chu pasal dang ke bishoy hom men e banam banga ngailu na ne ta ki khom ya tam pu te ai ke noila la na kho ka sapoi ti chu kana se he ma ko ma ai chu kem ta ya chu ale kon kha chu iti sapol mina lang in bhara na ki hor thelam ta ata ba chu gal hung jam tla chu in bhara ki molo hin na nung ki chon ma chon ki thole le zo ngai pu ta chu kyo ma ita hi to na chu ki chi hin e chu wa ko na jong ki dam ta chu in lang chi thitla ba ko na gohati ki jo ithil lo kyo ta chu ki dala am kyo ma ngai lu na nei tan in kan nei pu hin Houbung mi pi ho hin nu te phasa pi khanin taw na pa te taw gil ho jo si hin chang le to omega principle le to hom pi ho na hin amon jong hoi tan taw na in gel ro su ke hit tabang thil fine bol je win ke yang he athiding din mun pa chu tu na damna ka ne ya damna ka ne chung chu na hi to ai pot dinga kom ta ya chu
yang tua hi Motbung ko na inlang kile ding akom ta ya chu ki pa thu chang khat beng ka Sitlhou kho hi tai ka sehin ka college jing jong chu lam ka tua hi me April ki chon ne ta aya chu langa hi temporary office a ki ne bu ta ka ki chon de ta ya chu ki ang chu tu kum ki chon ni kai ta chu ka thil ka lo yu se chu ja na chu Nepali khai ka posa ka sola in yang lu ngai ta ke hi gari chi le jing hat ta hi kong kal son ne ya chu khat be veng le Houbung pi ko ma ki pa thu ka Sitlhou kho hi na thil pha bol na wali ne ke le kan sumi ten no hari ma cha ka pi jo pu taw na le thum na ne ni ki pu le pe na sum le pa yang ni ki tho pi ba tu na in mun jan ga ni hum vil vai ta bun thil pha na bol no ka gen lo pi ka sabe sa den ya cho Houbung pi te jo si hin nang to khom pi lam na kai ho hin nang chon le ami le le ne yang le na bon chang ke chu ba ke le kan sumi ten bol the ni yang ka ki pa na sang ta ka phon kan phon to ke hanin Pathenin Houbung pi te si dam na le bin na pe vinten ito atham na wa e bol jo si wa ke ngai lu na le ki khoto na ki lung sin nai pe vinten to apostle panan se khan to na lam mano na lam ma zo thanom tan lung khat khan ni lung khomin thai khom che ding pan lao tin e malam min ko Pathen lam mi ha ta kat na man nung suni lo ma sunna pan la che ding na bon chang ke bin Houbung pi te si Pathen bo ta hen ti cham cha ki pa thua kan se hin ka ki pa na thua ka se na ka se khim lang Pathen e ngai dam tin ka se non chen chu tan ti ka ki pa e Hello. Ki pa thu lo pi ta hin phonga Reverend Pu Zalin Pathen thangwai nom han teng len zo speaker pu senior pastor pu nan sai banga ni tha ting le to be saying NTS principal pu mahi pastor pau khotang Houbung tu chung TBI General Assembly 2026 pre-ordained anachang sa full ordained chang hola pastor pau thang khat ahin he chun tuni ni tha Houbung pi te to ki man sa nan dewa he ma he full ordained achan zo ai ki man cha khom naw Reverend pau khotang Houbung ahin ai ki man cha khom na masat pen hung heding ahin thanom ta de tha jong le Pathen cha te ho Pathen Houkhom dinga yung so kai kit devin Houbung lam kai ho ta thangin kan tem so kai zave chu teng le zan hin Houbung kumbul ki wai hom na lo thing ten ki mang chatan Pathen thangwai nom han chu teng le zan hi kumbul ki wai hom na kin ki gong ho zo se Pathenin lo thin na Houbung ading Pathen lenga mai to na wa dingin ga so na Pathenin ai so pi taw hen ti su kan pon do hin abanin hop som chang phat ma sen jang in homovin an kila aman lo lai hon jong ki pa ta hop som chang hi ki cho dingwin kan te ma sa ve je chun hop som chang face ni na hi tu hop ta sunga hi hung ki te ding hi je in hop som chang kila ding ho zo sen jing le jing ka ting le accountant cabina Jingkah Houkhom ki chai pung sagi ma khaya patna receive ika dingovin ka hente mo vin he in khanin tin som chan iki cho thei dingwa ki gong he to dung zuizin in khanin tin som che ki cho dingin ki go hutin aki chai na lam teng le su tup thei awal om na lai hala chang nom ho kila be kit nom ho jong ki za mat thei o hin jing jong la tin za sagi chan receive ki ka na lai ding hi che jing le receive ki ka ding ho hi Wednesday ni Houkhom na ki chai Jingkah Houkhom na ki chai ma le chang ki te ki ding hi ti chu Houbung mi pi te head dinga ka hin phone a hin hop som chang ki cho ding ho Jingkah pung sagi ma khai jing Monday Jingkah ting le receive ki ka ti o hi ti chu awela ka hin phone ki hi abanin Pathenin phatpha AP utodung zuzin tuni hi 2026 sadinga Sunday school dinga min khumna ni kho ahetai heze chun tuni Sunday school phat sunga Houbung mi pi thanom ta Sunday school kai dinga ki go nova tuni Sunday school dinga min khumda ihung so kai dingwin Houbung mi pi alen anew ka hin te movin a he abanin aung thong ding Sunday hi March that one hung hiding hetan thasunga pakai ni ko masapen hung hiding heta zen naw pui nakin ding a hin
he chun nau pui ding ho hap ta sunga hi details so ki tu ta phat cha in pe lu ding win ka hin tem win a hi tuni Jingkah Houkhom pe hola in amenin hin sayinge pi phahonai Houbung ai thu weng sum ki ko hi phai pat ki ko wal aumen he che inzo teng le kai khom ki khen teng le he che envelope le receipt puma hi na hung ki la tingun ka hin tem mun a hi tuni Jingkah in mai cham ga hoi tam pi jang hong ki to in Houkhom mi som thum lagu men hin to in mai cham mi som ni le li in hin pen membership fund mi som lagu ma ko na hong lu nin chuteng le an ngol ne si an chang hin to jong mi phabe bomin ki cho jok se zalin Pathen thangwa inom han hi che ho than do ding reverend pu khunin keiman kan kwai tan a hi Pathen nga ke patho se yukte ka ke pa we hepa hallelujah amen na dingin la sam den la hat long na dim jong le weng nei phat thai bo nau sim jo lo tu jing kan jong ta san cha ta ko na na mai cham je phayam yin thang wa na kan pe ni hepa tu jing ka sau ma khat hin pe in sung mi te ho na kitep na dung ju ya atha ta ma ho in sung a phat thai na bo a so le hin pe sum jong hi na la cha ten na leng na to na man cha dingin na khut na kan lan do ni tiếng lệ mai chạm hình sim hóa dòng bác ơi anh ấy chạm vào bốn chân để hiện à thằng vấp mà thùng là tao nè anh ấy vậy tàn thì dễ nó mai chạm thì khó nên anh rất dễ vỡ tôi yên cả hết chứ mai chạm hình sim hóa dấu xe dòng cái thà ta nó ngà cô nè phát thầy bố nè anh ấy chạm nó đồng dưới ra là pi đi nghe nó còn mà cái thùng pi về à sum giống là leng nó to nó mình chạm đi nghe nó khuất nó căn hàn kiện này tuยิงkaเอ็นนะชาหินะเกตตาสันชาขัดหินะดงโยยะ membership เห็นเพียวจงปะกายอามาหอจงอัตาสันนาวนะสุขังเปียปะกายหดาโลวะตาสันชาเตกิลอยนะอันนี้ตินะปันละจิงเดงินอามาหอจงพัดไทยนะบัวจะเทงเลยอสมจงนะเลียงนะโตนะมันจะเดงินนะคนนะกันหลานนี่tuยิงka hon so lo so ga hoi in sung tam ta ko ne na hong lu nin hi cho jong kum sunga dinga na phat thei bo na ga hoi ho hong ke to hi je in namin ka thang wa we pakai hin pe in sung mi te chang wa tha ta phat thei na bo ding jong na ko ma ka thu mo we nei chole hangau mang thai te ho po nan na zala ane ding hin pe ho pakai a khot lan na chunga nangen phat thei bo an lang chole lungge la ngai to to gon ho nanga ko na lo len na su bulet na ding an jong na ko ma ka thu mo we nei tu yin ka thil pe ho chunga na anga ke pa thu kan se yuwa thangwa na kan pe wa nanga ko na phat thei bo na ma ba na kaman sa na ho lo len na hidingin na ko na hin lan do pomen he thasan theng ta ai cha do wa ka pa ka yu jesu me na ka thu mo ai amen hallelujah zona chan ge ai pui wa chunung pa Pathen thangwai num hen lang tun lalam kai ho hong do on tin amon la in lam kai win tin mi pi taw khom ne diu taw khom na zo dinga Evangelists thangjang Houbung aman mi pi het thei dinga amen hin ti pe diu he tun mi pi won sawen dingu tin Pathen wa chon la sa kho mu hite Christian labu song kup lakhat ngai zin kong tau na pakai Jesu ngai zin ka hung tau na pakai Jesu ka ngai che na dingin lung nei hin pe nang ka ngai che na din Giêsu lung nei hin pe ha ngai ta ka ngai na din lấy xe nộp na dấu xe ka mu so tan
a hi nop na ol na hin ki chin lo nang ma jing bo hin na nộp na lệ lung môn na ha ngày ta ka ngày na din tu vangin nang jing bo ngày lut na ding lung thing ta ka thu me cây này hin pen nang ka ngay che na din lung thing lung nem nei pen ha ngay ta ka ngay na din ngài xin công tao na pakai sisu tao na ni kom so kai te
se na kanin jong ma jong ta sa chu zo se na Hong so na sa dam lo zo se ko le to la hospital among dam ma nang malung se na lo za kapati sebel la gam sumo nang se panam peite nang malung se na zate kong ki mangchan ho zo se boy lo wa zo ni ge nei to jingkah na zate na thu ka ja na ho zo se nanga kona chi na hen na nei pe bo thei to thei na nei pe na ho zo se nang ma ho na dinga ka mancha dinga iti thu lo pi ta ka ja na ho zo se ki ngol sa na nei lo wa nang ma su mil na nei lo wa nei pe ho chi na hen na them na ka nei na zo se nang ma ho na la nang ma lo pi na ding ka mancha thei ni ji ka thu ja ho zo se tu la khonung ge ja dinga na cha te adingin phat thei nei bo pe un ti ne nga ka ta ve ka khel nau tam ta ne ngai da mon to jing ka na cha te ho zo se ka thum ka taw na ho zo se ke ho taw na sa nga pha zo lo ho zo cham kim za lo li nei pe di wit nil ha teng la lai mun hin zo na nang sung na thu a hung ki mang cha ki thei di jang lung se nei chan ki taw win tin hat sung nung ka pa ka yo Nazareth Jesu mina ne nga ka taw Amen. Praise the Lord. Amen. Worship God through talent. Nah, sana. min la phal hu se